Metong karing bagay akit tamo, ne? Lalo na ngening aldo, pagmasusyan tayo, ing kapiesta ng Santo Tomas de Aquino, ing patulunan da ring universidad, ampo pa ding mag-aral, ne? Metong karing akit tamo, sasabihan na kaya katamo, ning kaya katamong mumunang pamamasa. Yapi ni sana gamitan tamo itang kabias ng tamo king kayapan. Ne? What is given to us is the ability to learn. Ing Diyos binyene kay katamo, ing kay katamong isip, ing kay katamong kabiasnan, ang po pa rin miyayaliwata mong kagiwan king biye. At balo tamo, lalo na keting Pilipino, maknong makananong itamong Pilipino, we are very wise and talented in the things of this world. Pero ning kaing makalungkot, yapin nini. Gagamitan tamo itang gelingan na ita, itang talentong ita, king masanting abage. Anyapin, lawenyo, ngining panahon na ini, nanong uso, ring mamaking vaccination card. No karakal ding taong mag-scam king computer. So, nung lawen mo talaga, pati ring rugong sweldo daring mestra, maging biktima da rin ng scam areni. Bakit? No kagaling ding Pilipino. Putang, if we put our minds to it, we will be able to achieve it. Pero the thing is, we need to also learn how to use our knowledge wisely. Kailangan baluta mong gamitan king maya pabagi, itang baluta mo. Kasi pota, kalupa na ning milyari kang David. Meto nga kasalanan. This sin of David will be the start of his downfall. Karakal na gewang mayap David. Pati na ing pangakwa na bilang kapitolyo ning Jerusalem, para king kayariana at i-David yung migari, king mabilog ay Israel. Pero, uli na ning nabalong ginamit itang kayang kabyasnan, itang kayang talento, king mayap, iting kesirana. Sana mo naman, lawin tamo. Ako kaya, gagamitan ko itang kanakong kabyasnan, itang kanakong talento, at makanta mo naman, gagamitan ko yung kanakong lugod, king kayapan. Even love can be used, to destroy other people. Kaya dapat, laluin tamo, nung mayap in pamangamit tamo, karing binye na kaya katamo, ni nga pong Ginoo. Kadwang bagi, kaya katamong akit, nginingal dong iti, in kaya katamong ibanghelyo, sasabihan na kaya katamo, na ing Diyos talagang mamantabe lagi ing kayang grasya. Nung itamo mamiyeta mong effort, mas maragul ing bibiyena ni nga pong Ginoo. Anyapin nga ng makanyan, nung lawenyo nga ng makanyan, makananuya yung kayarianing Diyos. Kalupa niya ning betong amananam. Kayari ng tenam, gawa ng pasibayo yung regular ng gagawan. Ing gabon niyang bala, para papamungani itang tanaman. Anyapin, siguro dapat lawen tamo. Lalo nang yaning panahon na ini, dakalaring taong ingkarelang feeling as nano kapagal. There are people who are already so tired, so stressed about so many things because they think that everything relies on their own. Balada, ing ega na gana, kailangan manibatan karela. Pagal ko, impusan ko, ariyan ko. Pero tandaan tamo, ing dapat pasikan lub king balang Kristiyano, ing etamo kakalingwan, na lipat na ning kaya katamong effort, lipat na ning kaya katamong gagawan, mamantabe at labis-labis pamurin, ing grasya na ning apong Ginoo. That our efforts are doubly met by the grace of God given to us. Ita sana yung etamo kakalingwan, na tandanan tamo, manigobring grasya na ni nga pong Ginoo. Kailangan tamong dinan effort,
Huwa kailangan magobra tamo. Pero tandanan tamo at tamo kakalingwan na ing apong Ginoo at suyang at syuken banketa sopan at mekad papamuan ing kekatamong gagawan. Anyapin, sana, let us not be depressed when things do not go as fast as we want them. Sana ba, biyasa tamo, we have the patience to wait. Gang naman yung tanaman, may pwedeng papamalagwanan, potang mamungaya. Kasi nga napin, iba pa rin ang lasa ng hinog sa puno dun sa hinog sa pilit. Anyapin, makanyan mo naman kayong tao. Kailangan balo tamong maninaya tamo. Paninayan tamong magobra kay katamo ing grasya na ni ngapong Ginoo. Ning kahit nyapin ba si stress tamo, kasi itamo mismo, itamo bisang maninaya. We do not want to wait anymore. Baluyom itong karing makapagmanghaking santo tamong ini. Anyang estudyantiya, he was called Adam Ox. Kasi kanung bobo yay Santo Tomas de Aquino. Pero, itamo ngeni, balo tamo, he produced most of the theology and philosophical premise of the medieval ages. Ang gangeni in scholasticism is one of the pillars or schools of philosophy that continues to be here. Bakit? Uli na ning kaya retang kayang arguments. Siguro dapat mo kalupa da ring dakal ke katamo. Santo Tomas de Aquino, he was a late bloomer. Pero late because sometimes the world can't wait. But he was only to bloom at the proper time when God appointed him. Kaya dapat paninayan tamo. Puta naman mamalagwa tamo. Eta na paninaya ing grasya na ni ngapong Ginoo. Katlo, tandanan tamo, do not sweat the small things. Ning kahi etala papansinan ding mga lating bagi. Pero baluyo, king be, what makes one thing special is the small details. When you put attention to small details, that makes it special. Sabi ko madalas ko sabihin ni, lawin nyo ring special rin. Gang mangan ka. Potang buri mong, especially yung kaya kang ensaymada, na ano mo yung lageda king ensaymada. Dita ka cheese. Ngaliwa, di nandeng ebon malat, sabihan na kaya ka special nito. Ken mong fast food, lawin nyo la. Kutang na kaya ka, gusto nyo po bang may cheese yun? Kanipis na nitang lagyan ng cheese. Nang kaya may manakit. Pero, aliwane presyo. Because of the small details. Balo mo, sometimes in the rush and in the hurry of things, we forget about the small details. Balo mo, metong po ka rin makalungkot ngayon panahon tamo. Po balo, bakit? At may kakultura tamo, darening taong burida, ing ega na gana, last minute. They procrastinate everything to the last minute. Anya, potang malapit na yung deadline, nagkukumahog ang lahat ng tao. Pero yung problema kanini, na ano ito? Pat siya mamalagwa, mag-rush tamo, karing bagay-bagay. Na ano ito? Retang mga lating detalye, ila ring makakalingwan. At potang may wala rin mga lating detalye. Sometimes, what could have been a little bit more special, no? What could have been great sometimes becomes mediocre. Sana nung ginawa tamo pang ditak pang effort, sana pati retang mga lating detalye. Sabi ng makanyaning kaya katamong ebanghelyo, the kingdom of God, ing kayaryaning banwa, kalupan nining metong ang malating butil mustasa. Potang tenam ni, when you give attention to the smallest details, it becomes something big in the future. It becomes something where even
the birds of the air can actually nest themselves. Sana itamo mo naman po. Tala kakalingwan ding detalye ng biyeta mo. Detang taong nang kai, tamo mampansin. Detang bahagya ng kai, kabuta na mo sa santabi o ugse. Nang kai, kenta mo akit. Nung nuka rin niya, itang bagi, ababye na pala ng ginuke katamo. Kenta mo manakit, karing maragula grasya. Akit tamo king biyeta mo. Timpong meto nga tao, he was complaining that he was so stressed in his life because he was so much engrossed in his profession. Pero, anyang anak niya, he was actually into drawing. Anyang anak niya, he was actually into drawing. One day, meto pong Aldo, anyang mika sakit niya, nung lawen niya po, nung kaya sometimes sickness becomes a blessing. Kailangan niyang magkulong king kayang kwarto. So, uli po nga layang gagawan, inggewa na, habang at siya po king kayang kwarto, siyempre, naano pa'y masanting gawan, nung wala na kamang gagawan, at na kaman talaga makanta kabayat daramdaman, naano po, big start yung biglinis. So, yan, may kalkal ka rin gamit na. At metong ka rin kalkal na, retang kayang gagamitan anyang mag-drawing niya pa. So because he had so much time at his disposal, he started to draw again. For the longest time in his life, he already gave up this talent of his, of drawing. Pero kaya rin nanita, sabi ng makanyan, baluyo mo nga ay nga realize ko, ana. Masanting niya palang stress reliever ni. Anong makanyan? Niyang bayo ko gewang pasibayo ni sa inka na akong isipan nga na siguro nga na in a few years time mag-retire na ako kasi ako naagyo yung stress. Pero ngining discover kong pasibayo ining ka na akong skill of painting, I think, or drawing, I can still continue on for more years to come. No? Siguro ita po yung dapat tang lawin. Simple things in life. Things that we have already forgotten. Retang bagi-bagi akikatamo ng linele king bi. Puta kenyeng grasyang maninaya para kikatamo. Sana atintamong panahon ban akitla deting lati-lating bagi amangat mong grasya kikatamongan.